In a recent development, members of the Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, Fkjgp, led by President Dundee Cliff Khongsit, held discussions with Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma and submitted a report from the State Food Testing Laboratory in Pasteur Hills, Shillong, indicating that water quality in certain areas poses a health risk. According to Khongsit, the report identifies 44 water tanks supplying water to 46 localities in Shillong and its vicinity as unfit for consumption due to their acidic nature. These findings reveal a pH level below the recommended range of 6.5 to 8.5 set by the Food Safety and Standards Authority of India FSSAI for safe drinking water. Artrik yung bana agas apor pula nila perlu itu kejing sim ki sampel mo nak Shillong fair apor kan ka nong ba Shillong lingba kini ki top coba kipat ba judi te nama beliau ni sale kini ke da nakada bang yo sibun kejing ujor ki para nong Shillong ba ko kalau ko jabo ka jaklia ka pois ki long yang jongki dan kalian kaseng te kenang mon dikenai kan ia ban scam ya kata kajing syam di pada kajongi tinggal perlong ya kata kajing ban lomit ki mon ki water tank keleng te hani kajing lom kajongi kalau ban raging sha kadi sanpoit lagi snow re ki sampel ki babiang pat ban test kelong tang sa fundutli te lagi don ki snow wa ki hamtre ban test ki ba nimpa on test dan mereka problem kini kejongki. Di negeri South ni kita sekiba balong di ke lingba kejong test bagi pak test ni pok food and safety pasture mah. Kemudian nanti pok nomori di kejong siam kejong ni kalau nak ini ki South li kilong kita ki South li kilong kita ki top di baki ni ki ki pat judi kilong very unsafe. Bagi bama bahaya ka kot kaya kita ba ada kidi ini ke jadi kalian kaseng hi kalau ba ke pengidan ong kalau ba kani kadi ke sedang bat nang ni sekemat ni nang instruct pa yaki district bagi nang le ya kaju korkom ban sim ni tiki ban test ni ki undi lingba kani ke SOP mo ka ki guidelines balabu lingba ke fasai de ngakentu ki district jo kaseng baru ban ni semaru baki ru kinya sekemat ban test ki undi khang ban lap yaki shisha naga e kada di kenyak kemba katun ke report keba ngiyo kalau ba hakini ki keba di bangi juba mangi bonsin hi kidan kini ki bacteria ki coliform ki kita mo bat ki E. coli organism digini hi ki we keba nak ada khamat bung pet numla ban yi gini here gini bagi di belong very deadly ran kilak nakta ya ka nirba ka jongi ke intestine ke jongi bat kumta kalakwan wara sekejing pangkansar tiga ke bama bat raging shala hot mas ke consumption mas di ikini amde punya pang pangkansar ngam kwa dalam bakala pa ba suki lada ni continue ban di ikini ke badan kemini bakteria kalakwan wara ka jemasa wakra ba bat kidan ru ki bentai ka ba kidan hitap ki baduna ikini ke pH level katun ka ratio di bandan tiga jingtuna ikini ka wara attack acidity ya ka mo dia bawa ka acidity ka te bun ka wara ka jing sitom kalau pandai halor mo kalau kan nong kini ki ini kini diarrhea kumta jing sitom baper